Для ўвахода ў Брэсцкі дзяржаўны тэхнічны універсітэт абітурыенты пачалі збірацца з 9:30 раніцы. Менавіта з гэтага часу ўчарашніх школьнікаў пачалі прапускаць у будынак для здачы вырашальных экзаменаў. Хтосьці спяшаецца хутчэй заняць месца в аўдыторыі, а хтосьці праводзіць хвіліны перад ЦТ на свежым паветры. Анастасія Краўцова з апошніх. З добрым настроем і баявым духам дзяўчына разлічвае на высокія балы. Я сдаю и белорусский, и русский, сдаю английский, математику. Основным я думаю русский, но все равно перестраховаться. Готовилась к белорусскому, в гимназии учусь. Белорусский меня вел классный руководитель, прекрасный, поэтому его тоже хорошо знаю. Факультативы, дома прорешивала тесты, к репетиторам не ходила, готовилась сама. Но, в принципе, баллы на РТ радуют. Па адным, выконваючы сацыяльную дыстанцыю, кожнага абітурыента чакаў строгі кантроль на ўваходзе. З сабой зарэгістраваны пропуск, пашпарт, гелевая ручка. Порядок проведения централизованного тестирования не претерпел своих изменений, но в свою очередь с созданием такой эпидемиологической ситуации есть некоторые моменты. На данный момент это по рассадке, это между абитуриентами более метра, а также количество абитуриентов в аудиториях. На данный момент работает горячая линия по контролю, это Комитета госконтроля. Все вопросы будут рассмотрены в срок и качественно. Сёлета ў Брэсцкай вобласці для праходжання цэнтралізаванага тэсціравання выдадзена больш за 38 тысяч пропускаў. Удзельнічаць у ЦТ абітурыенты могуць у 4 пунктах нашай вобласці: Брэсцкім тэхнічным універсітэце, Брэсцкім дзяржаўным універсітэце імя Пушкіна, а таксама ў Баранавіцкім і Палескім дзяржуніверсітэтах. Результаты, как правило, в течение 10-14 дней. В принципе, сертификаты будут выдаваться с 24 июля. Опять же, забегая вперед, хотел бы попросить, что, соответственно, так скажем, не надо в первый день приходить. Почему? Потому что, естественно, будут очереди, придется, так скажем, постоять. Сертификаты выдаются и до Нового года каждый день. Причем эти сертификаты выдаются именно там, где человек сдавал ЦТ. Калі абітурыент прапусціць дзень ЦТ па ўважлівай прычыне, напрыклад, захварэе, прадугледжаны рэзерўныя дні – 19, 21, 23 ліпеня. Дарэчы, упершыню яны пройдуць і на базе Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага універсітэта. Першы дзень падачы дакументаў у вышэйшай навучальнай установы – 25 ліпеня. Анастасія Цыкунт, Грана Капян, тэлерадыёкампанія «Брэст».